Salibonani lonke elisendaweni ezitshiyeneyo, abanye basemakhaya, abanye basezindleleni, abanye bakhona apha phakathi kwelizwe, abanye njalo baphandle kwelizwe. Siyalamukela kusona isifundo sethu sokuqala sakuyona likota lapho esiyabe sikhangela khona ngezemfundo, siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile saqeda ikota eliphelileyo, sesingena kulo leli kota njalo elitsha esiliqalisayo. Ngilabafundisi engilabo abazaziveza esizafunda sona isifundo sonke, bazalamukela balibingelele basiveze bese singena phakathi kwesifundo. Lingabingelela lamukele abafundi abalaleli bafundisi benkosi. Salibonani bantwana benkosi. Mina ngumfundisi uInnocent Bebe. Siyalamukela kulesi sifundo. Salibonani bathandekayo, ngegama lenkosi uJesu siyabonga uhlangana esifundweni sakuqala kulona leli kota. uNkulunkulu abelathi nxa sifundayo igama ngumfundisi uSija. Salibonani lonke elisilaleleyo ngalesi sikhathi. Mina igama ngululamachuma. Siyabonga, mina mfundisi Ivan Siziba, sizacela umfundisi uChuma asikhulekele. Asikhulekeni. Baba osezulwini siyabonga umusa ongaka wokusihlanganisa kusona isifundo esikucelayo ngosuku lwalamhlanje ukuthi usinike ukuzwisisa konke siza kufunda. Ubususilungisisa izimilo zethu silungele umbuso wakho ozayo masinyane. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen. 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 Siyabonga abafundisi, siqalisa ikota elitsha lapho esikhangela khona imfundo, esikhangela imfundo. Isihloko sesifundo sakuyona likota sikhuluma ngemfundo, imfundo. Iso esikhangela ngaso Chuma, iso esikhangela ngaso Bebe Sija, lapho esikhangela khona imfundo. Singena esifundweni sokuqala kule ndinyana esiyithola encwadini kaZaga ngo-9, indinyana ngo-10 ekhuluma ngubana ukwesaba uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha, ikanti njalo futhi ukwazi ongcwele kaNkulunkulu kuyikuqala kokuqedisisa. Sinanzelela ukubana ukwazi uNkulunkulu, ukwesaba uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha, ikanti lo lwazi futhi ngoNkulunkulu kuyikuthola ukuzwisisa, kuyikuthola ukuqedisisa. Sinanzelela ukubana nxa singena kusona isifundo, singena kuyona lindaba lapho esikhangela khona ngemfundo. Kulezifundo eziningi esizazithola, kulezifundo eziningi esizifumanayo ikakhulu ngendaba yemfundo. Siwuyele uqaliseni mfundisi Chuma lapho esikhangela khona isikolo sokuqala kumbe indawo yokuqala yokufundela. Angazi ukuthi uthe ufunda lapha linanzeleleni ngesifundo kumbe ngesikolo sokuqala ngabantu abafunda ukuqala mfundisi. Okay, mina ngithathekiswe ivesi imemory text le ethi yona uNkulunkulu uphakeme ulamandla. Indiyana ekhanda le ilombuzo, izigaba ezimbili ilombuzo. Ithi yona umbuzo wangikhona ngubani ongafundisa njengaye. So uNkulunkulu uhlavezwe njengombalisi omkhulu. Uba ngumbalisi omkhulu ngoba yena udalile. Nxa kuyikuthi udalile kusho ukuthi izidalwa zakhe uyazazi. So uNkulunkulu nxa engumbalisi siyananzelela ukuthi imfundo ihlose ukubuyisela isimilo sikaNkulunkulu emuntwini. Esamlahlekela ewela esonweni. So konke sikwenzayo nxa kufundwa kumele kujonge ukubuyisela isimilo sikaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi Bebe. Lina eselike lahlala emaklasini lafundisa abantwana. Kanti vele nxa sikhangela ngemfundo sikuyini esikukhangeleyo? Nxa umuntu engathi imfundo sike sichasisa imfundo njengamafitshane, sengathi imfundo kuyini? Nxa sikhangela sukele evesini oyibalileyo ekaZaga ukuthi uqala ukuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi ulwazi, inhlakanipho lokuzwisisa zonke lezi zinto ziyizinto ezisuka kuNkulunkulu. So ukufundwa ikhathi eziningi lulwazi. Ulwazi lolana lungubani? LunguNkulunkulu, ikwazi uNkulunkulu. Nxa umuntu esithi uyafunda uthola ulwazi emthonjeni walo. And umthombo walo ngalesi sikhathi uNkulunkulu yena ngokwakhe. So ukufunda kuyikuthi umuntu athole ukwambulelwa
ngolwazi lonke olukhona lungaze lube yiluphi lonke lulesusasa lokuNkulunkulu maths science zonke zisuka kuNkulunkulu bazama ukuzwisa uNkulunkulu ukuthi wenzani sebethola lolo lwazi abantu solulethwa emuntwini ukwenza ukuthi lumbuyisele njengoba umfundisi uthi umayachilo kulesiyani simo ayiso sona kuqala yangalahlekelwa imfundiso entsha ayithola kuSathane njengoba sizabona siqhubeka ngesifundo. Siyabonga. Sitsha uthini ngale ndaba? Well, siyabonga mfundisi. Nxa sikhuluma ngendaba yemfundo engunanzelayo ukuthi kulula nje ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa kukhulunywa ngokufunda bagijimele ezikolweni kuma secondary, kuma primary, kuma university and the like. Kodwa ke kulesi sigaba nxa sikhangela imfundo ngifisa ukuthi sinanzelele ukuthi imfundo kayenzakali esikolweni kuphela. Imfundo yenzakala loba kungaphi lapho umuntu akhona kusukela umuntu ezalwa uyaqalisa ukufunda. Ungafunda ungekhaya njengoba vele sikuzavela esifundweni ukuthi ngekhaya kuyisikolo sakuqala umntwana afunda khona umuntu afunda khona. Umuntu angafunda ese-church kumbe ku-community esigabeni lapho ahlala khona umuntu uyafunda. So imfundo nxa sikhangela ngalesi sifundo sinanzela ukuthi imfundo imqoka empilweni yomuntu hayi imfundo yesikolo kuphela kodwa imfundo yokuthi umuntu afunde lokhu uNkulunkulu akujongileyo okuyinjongo kaNkulunkulu empilweni yakhe. Siyabonga. Mfundisi Juma, inanzelela ukuthi kusikolo sakuqala lesi uNkulunkulu asimisayo ikakhulu nxa sibala kuGenesis lapha nisahluko ngo2 sinanzela ukuthi kusikolo sakuqala uNkulunkulu asimisayo enye yezinto uNkulunkulu ayipha uAdam ngezindlela umntwana oqala esikolo lapha umupha ngezinye indlela umsebenzi okufanele awenze. Angazi ukuthi likubone njani khonoko ikakhulu nxa sikhangele ukugcwala lokuphelela kwemfundo. Indlela uNkulunkulu aqalisa ngayo, indlela aletha ngayo izifundo zakhe kuAdam, umupha umsebenzi njengengxenye yokufunda. Njengoba abanye abafundisi sebeke batsho ukuthi imfundo yilokho okwenzakala emuntwini kusukela ezalwa azaye kufa uyabe efunda. Even lama societies kumbe abantu abaphila kungakhiwe izikolo babefunda. So imfundo kayizange ize labelungu yama missionaries yayivele ikhona. So lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu nxa efundisa uAdam lo Eva ubanika ikhaya ihome lapho kwakumele bahlale khona ingadi yase-Eden. Then abese banika lo msebenzi kakhulu lapho ekufundeni kwabo kwakumele ukuthi ukusebenza kube ingxenye yokufunda kwabo ngezindlela wonke ama experience inkambo yonke umuntu uyabe efunda. But uNkulunkulu ekusifundiseni kwakhe lapha ekufundiseni Adam lo Eva okokuqala simbona enguNkulunkulu obavakatshelayo kuxoxwa esakha ubudlelwano lawo besibamazi bemjwayela belokho bemfunda besibamazi. Kodwa ngemva kokuwa komuntu imfundo isithatha injongo eyokuthi kumele umuntu imbuyisa kube lokubuyisana loNkulunkulu iphinde futhi ikhulise lesimilo somuntu ukuthi isimilo somuntu sifuze isimilo sikaNkulunkulu. Okay, siyabonga. Sitsha uthini ngayo mfana? Well, kulesi sigaba mfundisi engunanzelayo ukuthi uNkulunkulu nguye esingathi yisource yemfundo yonke esingakhuluma ngayo. Sinanzelela faka uAdam lo Eva engadini yase-Eden laphana abese bapha lokho esingathi thina i-textbook kumbe ugwalo umele ukuthi bafunde kilo kwakuyimvelo ngalesi sigaba. So uNkulunkulu bapha imvelo izinyamazana zonke abatshengise indalo yonke izinkanyezi umkhathi konke nxa babekhangele khonokhana babefunda khona phana. Futhi sinanzela ukuthi uNkulunkulu
kukhanya wayesiba lawo nje umfundisi uChume sithi wayebavakatshela izikhathi zonke ebafundisa ngemvelo ebafundisa ngempilo so isikolo sakuqala esisitholayo yileso uNkulunkulu asimisayo lapho ayefundisa khona uAdam loEva. Siyabonga. Sinanzela lapha mfundisi Bhebhe ukuthi ngendlela uChuma lo sithi asebekuthinte ngayo indlela uNkulunkulu akuletha ngayo. Sengike ngananzelela ukukhulunywa ikakhulu kwezemfundo kubana imfundo epheleleyo igoqela izigaba ezintathu. Ekuthiwa igoqela izigaba ezintathu, izandla, ikhanda, inhliziyo. Kuyini singakwenza ukuthi ngitsho lemfundo yanamuhla abantu bangene phakathi kwecebo lolele kugoqela kungasikho abantwana kuphela kodwa labadala. Siyabonga kakhulu. Bonke abantu nje ubufundisa uChuma echilo noma usesikolo noma ungikhaya noma abazali belabantwana noma nguwe ophethe abantu umbungu sobhuku umbungu bani. Imfundo uNkulunkulu ayikhangela yayingasiyo yekhanda kuphela. Singakhangela into yabona la nxa ususiya kuLuka 2:52 ukuthi uJesu wakhula ngani ngengqondo, wakhula ngomzimba, wakhula ngokwazi abantu, wakhula ngokwazi uNkulunkulu. So izigaba zize zibe zini esi-social soneso esabantu lesi spiritual esikaNkulunkulu lesi academic esekhanda lesi physical esokusebenza ngezandla. So ke zona lezi izinto ofanele ukuthi sanelise ukuthi abantu sibancedise ngoba uNkulunkulu ukhangela imfundo ngalolo hlobo bathi i-holistic enqabe kubiza ngesikhipa ukuthi ikhave zonke lezi izinto. Abantu bake baphikisana ehambisa umntana wakhe esikolo ngenxa yokuthi kupaswa ama-grade 1 lawo o-A labo B. Kodwa kuphumela lapho lesimilo esinjani esingasiso. So kufanele sikuqaphele sonke. Nanxa uphethe abantu kuyini obatshela khona kuyababumba yini inhlangothi zonke. Umuntu uyathi FM yakho uqhatsha abantu emfundisi wamsiziwa. Sukhangela kuphela ukuthi umuntu olobuciko bokwenza into le. Sezabuya lwana ovele engumuntu ongahlalisananga kuhle labantu kumbe lisela. Umfaki khona phana olobuciko beaccounting. Kodwa lindanga uzagcina etshontshile. Wawisi ilokhuzeni icompany kumbe awisilizwe lonke. So isimilo zonke izinto lezi zifanele zigoqelwe emfundweni. Noma ngubani ophethe abantu owanisa ukuthi enze even i-curriculum kakuhlanganisela kwabonke kuhamba kuhle. Siyabonga kayenze futhi ngesiKristu. Siyabonga uletha umqondo omuhle kakhulu lapha abafundisi ukuthi imfundo ayithinti inqa zonke zomuntu. Angazi Chuma ukuthi Jona kulokho akukhulumileyo ukuthi kumele sikhangele ukuthi nxa isono sasingena isono salimaza umuntu kokwakomoya umzimba wakhe lokudlelana laye labanye abantu like ngikubeke ngalendlela ukuthi isono nxa sasingena saba lendonsela likho konke okuqondana lo muntu saba lendonsela some affect umuntu spiritually, physically, socially. So ngezinye indlela nxa isono salimaza kanje kuthi ukuthi imfundo yeqiniso kumele address konke okuphathelene lo muntu kungabi nje ikukhangela enye ingxenye yomuntu konke ngomuntu kumele imfundo ikhangela ingxenye kuyaphose kusethuse futhi ingxenye kumbe kusiphinsile lenkulu ukuthi pho ake sithathe ohlangothini lwabantwana kusukela abantwaneni nje bona abancane ingxenye bo ECD kuze kuyefika bona abasebesemfundweni ezingeni eliphezulu kuma university nxa bephuma ezikolo zonke abaphuma kizo baphuma benjani kusiphinsile lenkulu baphuma benjani baphuma bezuzile imfundo yamaphepha yamabhuku kuphela kumbe baphuma begcwele liyakuzwe ngikuthi baphuma begcwele yini ingxenye kuyasiphinsile lenkulu ukuthi njengabazali njengebandla njengezikolo kumbe njengelizwe ukuthi abantwana bancediswe not abantwana kuphela kodwa labo bonke abantu abasezingeni lokufunda ukuthi lapha abakutholayo bangabambi iphepha kuphela kodwa babambe izinto ezizabancedisa babuyisele nje ukuchumethilo emfanekisweni kaNkulunkulu sithi ngathi uyachiseka. Well, emfuna ukuthi umfundisi ukuthi kulabantu abaningi abafundileyo
ngesilungu esingathi academically baqeqesha ezifundweni baphuma lama lemhlomelo emihle kakhulu kodwa ke umuntu epase enjalo kumbe eqeqeshe enjalo abesehluleke ukuphilisana labantu ku community ehluleke futhi ukuphila ngendlela ekhangelelweyo njengomuntu ofundileyo njengokuthi sithini umuntu angabe eqeqeshile kwa account omnye wathinta kodwa bese siba lisela kusho ukuthi umuntu lo kaphelelanga imfundo yakhe ufunde kwesinye uhlangothi wasilela kwelinye uhlangothi so njengoba sisho sithi thina abantwana njengoba sisho kumele ukuthi bancediswe bonke nje abantu abasezingeni lokufunda ukuthi imfundo yabo ibe ngepheleleyo ithinte zonke izigaba zempilo ithinte ikhanda ithinte inhliziyo umzimba lakho konke umuntu enisa ukusebenza ngeza abanye uyabe efundile sibili kodwa akwanisa ukwenza nje anything endlini ungathi apheke vele izandla ziyalenga ungathi awatshe kenzi into kodwa ufundile ulesithupha ule degree so umuntu onjalo kafundanga ngoba kulokunye angakufundanga. Siyabonga mfundisi. Nginanzelela ukuthi umfundisi Chuma kuthi ababalisi bayakholisa ukuthi alungise indlu yakhe yokufundela lapha abafundi abafundela khona afaka ama-charts akhe ayicecise ibe enhle okumangalisayo alungise indawo yokufundela esingathi learning environment ibe enhle ibe mnandi ukuthi abantwana bafundele endaweni enhle lanxa behlezi abantwana bayabona kubhaliwe emgombeni kubhalwe laphana kwafaka uNkulunkulu la isihlangana lo uNkulunkulu lapha elungisa ngendlela emangalisayo indawo yokufundela uAdam noEva kodwa phambili sesinanzelela sokusiba lokungenela okuthize ecebeni likaNkulunkulu ekwenze kwaba kuhle uNkulunkulu ngendlela emangalisayo walungisa kuhle ngendlela engajayelekanga nanku sokulokungenela uthini ngokungenela lokho. Okay, ukungenela sibona uSathane engenela laphana inyoka itshela uEva ukuthi kalisoze life ngezinye indlela okusiveza esikuvezelwa isifundo ukuthi uNkulunkulu ulemfundo adinga uyinika abantu uNkulunkulu enika imfundo leyo isitha laso silindele ukuthi sinike imfundo ephikisana lemfundo ephiwa uNkulunkulu and then kumele sibe lolwazi olubanzi mayelana lemvelo yemfundo edinga ukuthi uNkulunkulu ayinike nature of education yankhona kakhulu ukuthi lapha sibona ukuthi uNkulunkulu walungisa ingadi leyana yabanhle njengoba umbalisi elungisa iclassroom isibanhle ihlanzeka and so khona kukhana ukuthi i-surrounding environment indawo iyalungiswa kuhle kuyaveza ukuthi imfundo kayiveli kuphela ekukhulumeni kumbe umuntu ekhuluma ama-facts awathethe ku-textbook even lapho umuntu akhona kuba le ndonsela yokumfundisa ezinye izinto ngezindlela imfundo igoqela konke okwenzakala emuntwini ukuthi umuntu lo lisiko bani aba exposed to kilo music bani edlalwayo uhlangana labantu abanjani ubala amabhuku kanjani konke kuyaphathisa ukubumba isimilo somuntu siba yilokho aba yikho khona ayisoma facts kuphela afundwe ku classroom abumba umuntu but konke okwenzakala kuye yikho kumele ukuthi lapha uNkulunkulu wayemela alungise iEden konke ngayo kube kuhle ngoba ubuhle lobana babulomutsho othile ekukhuleni kwezimilo zabo Adam lo. Siyabonga. Ingxenye esitsha ungangezelela uBhebhe la uzangezelela ekuthini kukhona ukuchuma kutsho ukuthi ibinhle imfundo iphuma esandleni sikaNkulunkulu ubele ecebe elihle ubele umbono omuhle omangalisa uNkulunkulu nansi sitha sesingenela kungabe kukhona yini izinto ezenzakalayo ensukwini zanamuhla kumbe ekufundeni kwethu namuhla lapho isithe singenela khona okuphambaniseka khona inxa kungabe kulezibonelelo lingasincedisa ngazo abalaleli ukuthi njengalaphana ukuthi sitha sesingene sadunga icebo likaNkulunkulu kulokhuyana sesibambe lokho khona kufanele sibambe lokhuyana.
Right, siyabonga mfundisi. Indaba le yekungenela kwesitha ecebeni kaNkulunkulu iyathathekisa. Ekutheni ungananzelela ku Genesis chapter 3 khona phana usukela ku verse 1 to 6. Esikutholayo sithola isitha siletha siphendulela inkulumo kaNkulunkulu. uNkulunkulu utshela uAdam loEva ukuthi mzwana liyakudla lesi sihlahla zakufa lokufa. Yena bese sithi kali kufa lokufa. And khona lokho siyona leyo mfundiso siyibona iphila kulesi sikhathi esiphila kiso. Lapha abantu abakholwa khona ukuthi umuntu angafa kafanga. Yikubona abantu behlonipha kakhulu umuntu ofileyo uwedlula umuntu ophilayo ngoba abawukholwa ukuthi umuntu lwana ufile. Okunye kwenzakala ezinye imfundiso esezingenile imfundiso ye-evolution. Lapha abantu abafundisa khona ukuthi umuntu kadalwanga uNkulunkulu, umuntu nje wazivelela kuyisinanakazana and so forth. So ziningi imfundiso esezikhona ezisuse abantu kucebo likaNkulunkulu lokubafundisa ukuliqiniso eliyilo. Okunye engawunika futhi njengomfanekiso ukuthi njengabazali kuningi sikufisela abantwana bethu okuhle angithi. Umzali yenza konke angakwenza ukulungisa ukuthi umntwana abe right, kodwa kuzathi ukuthi umntwana uyahlamuka umba ubuye sethwele isisu, umba ubuye semithi siyonke sokulokunye. Asocebo lomzali lelana njengokuthi uNkulunkulu kwakungasocebo lakhe ukuthi abantu bahlamuke, kodwa ngenxa yesono lelo sathana umuntu khanya sehlamuka. Siyabonga Pepe. Ngiyananzela ukuthi uthe sephambanisela uEva wahamba waphambanisa wawa abese buya kuAdam lapha. uAdam sephakathi kwempikiswano enkulu ukuthi enzeni. Aqhubekela lo muntu kumba achiyane laye. Sinanzelela uAdam sekhala ngalokho kwenziwe ngubani? Okwenziwe ngumkakhe uEva lapha. Singenza njani mfundisi Pepe ukuthi silethe ibalance phakathi kokuba ngumzali ikakhulu ebantwaneni, ngithathe yona le side ikakhulu ebantwaneni, uba ngumzali ovumelayo, permissible parent, at the same time ngesikhathi esifana nayo sivumela futhi ukuthi ayinelise umuntu ukukhetha ngendlela afisa ukuthi akhethe ngayo. So siyananzelela ukuthi uAdam sephakathi kobunzima bokhetha phakathi kokuthi akhethe uNkulunkulu kumbalalela umkakhe. Udade kawethu uyatsho ukuthi hayi yena wayefanele ukuthi ame kuNkulunkulu, abone ukuthi uNkulunkulu uzakuletha impendulo bani, uzalungisa ngayiphi indlela ngoba uNkulunkulu wayenzile okwakhe. Le ndaba oyitshoyo ukuthi njengabazali thina singenza njani, uNkulunkulu wayenzile okwakhe, wayemfundisile uEva lo Adam, wabafundisa wathumela nje nezingilosi ezazibafundisa nsuku zonke. Kodwa thina abazali usilayile. Ngifuna size ukuthi usilaye wathini nxa ukhangela kuLuka. uLuka yena uyithatha kuDuteronomi. Bese ngiyibala laphana kuDuteronomi isahluko ngo6. Isuka kuverse 5. Ibale mfundisi. Wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, la ngomoya wakho wonke, la ngamandla akho wonke. Amazwi la engiwakhulumayo namhlanje aza kuba senhliziyweni yakho, uzawafundisa abantu bakho, uwatsho phambi kwabo lapho uhlezi endlini yakho, lalapho uhamba endleleni, lalapho ulala, lalapho uvuka. Uzawabophela esandleni sakho abe luphawu, lasebunzini lakho abe yisikhumbuzo. Uza kuwaloba ensikeni zomnyango wendlu yakho lemasangweni akho. Ngeze indlela izwi likaNkulunkulu, imfundiso kaNkulunkulu, ulwazi lukaNkulunkulu kufanele ukuthi silufake ebantwaneni, kufanele sizigcwalise thina ngoba uLuka 4 verse 14 uthi yena ilizwi likaNkulunkulu liyisithwala sansuku zonke. Kufanele ukuthi sisidle nsuku zonke. Nxa ephendula uSathane ukuthi kulotshiwe ukuba ufuna ukuthi uNkulunkulu into izinto sihlale silalo ngoba liyasivikela ezilingweni. Njalo singalifundisa abantwana liyabavikela ezilingweni. Sebehlelwe isilingo ke abantwana. Sesifanele ukuthi sisuke labo ke kusona esosigaba. Sincedisane labo. Sanele ukuthi senze ibalance leyana oyitshoyo. Ukuba thina izikhathi zonke simalo uNkulunkulu. Lanxa umntwana sewonile songasaphendukeki, uyamncedisa ukuthi abone uNkulunkulu abuyele njengoba sizafika esigabeni sokuthi imfundo isebenza ukuthi umuntu abuyele esimeni sikabani
sikaNkulunkulu singadinwa ukukhumbuzana amazwi kaNkulunkulu singadinwa ukukhuthazana singadinwa kodwa uNkulunkulu kasimene eqinisweni singayekethisi abantu imfundiso zethu ebantwaneni sithi thina umbe sebezikhethela hayi uNkulunkulu siyabatshela kuliqiniso sibatshele lemphumela yakho bawe kwazi ukuthi ungenza lokhu uzakwehlelwa lokhu ekucineni uzaluza umbuso wezulu umbuza uthola umbuso wezulu sifanele sibatshele iqiniso kodwa nxa sebephambukile sesibancedisa ukuthi babuye emva ngoba uNkulunkulu vele uyawalandela amadodana ayolahleko kakhulu njalo ulokhu ebiza namhla uthi Adam ungaphi na uyamlandela uAdam la nxa esecatshile nxa usenqunu siyabonga Juma nxa singacabanga ngalokho uAdam noEva kwabalahlekelayo lokusuka kwabo ebusweni bukaNkulunkulu bebehlezi phakathi ensimini sebewonile phela sebephumile sebephandle bese sikuqathanisa lenjongo yemfundo singathini ngenjongo yemfundo kakhulu namuhla ekubuyiselweni kwabantu ecebeni likaNkulunkulu. Okay, nxa ngikhangele injongo yemfundo kumele kube imfundo yangikhona kumele ibe holistic, ikhangele zonke njengokuthi kunje so abanye abazali siyasuthiseka mhlawumbe nxa nginika isibonelo la ukuthi hayi umbalisi ubani right even enatha right uyabhema right as long as abantwana bepasa esikolo bazapasa but kodwa baphuma bengela similo so okudingakalayo ukuthi imfundo kayikhangele zonke ingxenye zomuntu ukwenzela ukuthi ngoba inhloso yemfundo ikubuyisela isimilo somuntu esalahlekayo ngenxa lapho umuntu ewela esonweni angazi kumbe siza lokho ingqondweni yami kuringa ukuthi kule indaba yokuthi umuntu waphiwa umsebenzi nanzela ukuthi abantu lamhlanje kungani kuvuka igeneration entsha eyabantu abangathandiyo ukusebenza iminyaka eminingi engathengi imoto isebenza iminyaka eminingi khona kukhana ukusebenza kungani kuyayakha isimilo somuntu kakhulu but kodwa bona babefuna ukuthi ngisebenza inyanga ezilutshwana futhi ngingasebenzi inzima ibe ngikhangeli ngani computer ngingabambi into ezinzima bese ngiphumelela masinyane kwenzakale konke ukuthi ungakukhangela kuhle kulokwenza lesimilo kakhulu ukuthi kubekezela kungani kuyalahleka so imfundo kumele ibambe zonke ingxenye yomuntu zomuntu siyabonga fundisi nje yes well maybe ukwengeza khona lapho sokhulunywa abafundisi khona sinanzela ukuthi ngecebo likaNkulunkulu lokubuyisela umuntu singathi thina original plan yakhe kumbe purpose kaNkulunkulu injongo kaNkulunkulu edala umuntu sananzela ukuthi okumele kwenzakale ukuthi imfundo kumele ukuthi ithinte njengoba sisho umfundisi izigaba zonke zempilo okunye ngonanzelayo ukuthi injongo emqoka sibili ngiyokusindisa abantu ngaphandle kokubuyisela abantu esimilweni sikaNkulunkulu injongo kaNkulunkulu ukuthi ekucineni kwezinto zonke abantu basindiswe so ke umbuzo ongaba khona ukuthi kuzamsiza ngani umuntu ukuthi azuze konke komhlaba abe lama degree amangalisayo aphumelele nje umfundisi uchume sisho kodwa bese lahlekelwa ikusila kwakhe kumbe impilo yakhe so injongo kaNkulunkulu ngiyokubisela umuntu esimilweni sikaNkulunkulu ultimately umuntu abese siba umuntu osindiswayo so okutsho lapha mfundisi esikubambayo esithutha lakho labalaleli ukuthi ingabe kungikhaya kumele ukuthi abazali labo bonke abantu abakhangela abantwana labantu abakhulileyo bancedisa abantu ukubana babuyele ecebeni likaNkulunkulu angithi kunjalo Juma ingabe kumbe kusezikolo kumbe kusemsebenzini kumbe kusesigabeni kumele sibambe sixhasane sincedisane ukuthi umgomo lusindiso lwabantu nanzelela futhi ukuthi kulabantu okuthiwa bayachaya isikolo kadingi kubala lo muntu angaze angene eklasini kadingi kubala kakhathazeki kenzini sekuphose ukuthinta mbijana usitsha lapha kadingi kubala kenzini
kube labanye abantu okufanele ukuthi bathathe isikhathi eside ukwenzela ukuthi kunjani kungene. uPETRO lapha encwadini yesibili kaPeter wesibili ngo-2:1 1 kusiya ku-17 kulezinto angathi uyazithinta lapha, eziphosa zihambelane lakho khonokho. Azafike lapha athinta khona ngokukhuluma ngabantu abangafuni ukulalela umlayo kumbe abangafuni ukugobela i-authority kumbe ukulalela. Laba bantu uthini ngabo uPETRO, sikubambe njani, sikuzwisisa njani, bangancediseka njani laba bantu ukuthi babuyele endleleni eqondileyo, singakathinti le ndlela uNkulunkulu athi isiphetho sabo siyaba yiyo yona. Sithi ufuna ukukhuluma then sithuma usuzathatha okuthile. Engunanzela kulesi sigaba mfundisi ukuthi vele indaba ye-authority esingathi thina ubuthungameli siyibona kusukela vele kuqaleni uAdam noEva behluleka siqayise ngayo uSathane ngokwakhe. Wehlile kulalela ubuthungameli kaNkulunkulu, wehlile kugobela intando kaNkulunkulu. Simthola ephuma ecebeni kaNkulunkulu. uAdam noEva laye futhi simthola futhi wehlule ukuthobela intando kaNkulunkulu. Simthola bathola bephuma ecebeni kaNkulunkulu. So ke emfisa ukuthi ngunanzela lapha ukuthi sikhangele kakhulu abantwana bangaphansi kwe-authority yabazali. Bangehluleke ukuthi balalele i-authority yabazali, bayakulula ukuthi balahleke baphume ecebeni futhi kaNkulunkulu. Sikhangele izigaba zonke zempilo nje lapho okule authority khona uNkulunkulu nguye oyibekayo. So kuba nzima kwabanye abantu ukuthi bagobele ubuthungameli kumbe i-authority. Kodwa okuvezwa yilesi sifundo sanamhlanje ukuthi kulula ukuthi umuntu ongafuni ukugobela ubuthungameli alahleke kuzo zonke izigaba zempilo. Ungathi ukuthi kumele ukuthi ugobele abathungameli lanxa bephambanisa. Kumele ukuthi ube lendlela okuncediseka ngayo kumbe umuntu angancediswa ngayo. Ingxenye ngikuhlanganise lo mbuzo wakho wokuqala oba permissive. Ukuthi umuntu abe nguphongo uvuma zonke ukuthi abantu bazenze nje umathanda ngithi lokhana ngathi mina uNkulunkulu kazange abe permissive. Abanye abantu ngatsho njalo bathi uNkulunkulu wabayekela uAdam noEva bazenzela santando. uNkulunkulu was not permissive, kazange abayekele. uNkulunkulu wabavumela ukuthi ba exercise lokho esingathi nayi i-choice, ukuzikhethela. So ingisho le authority iyavuma kumbe ubuthungameli buyavuma ukuthi abantu basebenzise ukukhetha kwabo, kodwa babe sebetshengisa i-consequence kumbe umphumela wokukhetha komuntu. Juma, kuvesi ngo-17 lapha ka2 Peter ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuba nanjani alwele kumbe amele abalungileyo, kodwa labo abangafuni ukulalela kumbe labo abalendlela ezingasizo ubagcinile isigwebo. Nxa sinanzelela ukuthi imfundo, nxa ukuthi injongo yemfundo ikubisela umuntu kuNkulunkulu, injongo yemfundo ikubisela umuntu kuNkulunkulu, singenza njani? Ingancedisa njani imfundo ukuthi incedise wonke umuntu, abadala labancane, ukuthi benelise ukulalela bagobele ubuthungameli obukhona, ingabe ngabantwana kumbe abadala? Ngibona ukufunda iBhayibheli kakhulu. Sake salinganisa ngelintanga ukuthi nxa inkomo isidla iyadla ngemva kwesikhathi enxa yemini sihlale ngaphansi komthunzi siqalisa ukwejisa. Utshani obudliwe inkomo kabusebenziseki emzimbeni nxa inkomo leyana ingazange ibejise. So ngezindlela ilizwi likaNkulunkulu kumele silifunde, silejise, reflector on it, ucabangisise ngalo njalo, singavumeli ukuthi uSathana siphambanise ngalo, ngoba lapha sibona uAdam noEva uNkulunkulu uSathane ubahlasele sebenzisa ilizwi. KuGenesis 1 verse 27 uNkulunkulu wayethe umuntu uzafuza yena uNkulunkulu. Kodwa kuGenesis 3 verse 5 sizwa lapho uSathane nxa esebadukisa uthena ungadla isihlahla uzafana loNkulunkulu, yena evele efana loNkulunkulu. So ngezindlela ilizwi likaNkulunkulu and then lo mthandazo
ukukhuleka kuqhakathekile and then service okunye ukuqanjiwe laphana ukusebenza. Bebe indaba kuqhakathekile ukugobela ubuthungameli. Ukuthi enye incazelo yesono yona ngikwayo. Ukuthi isono ikuhlubuka. Isono ikuhlubuka. Isono silencazelo eziningi. Kodwa ikhona nencazelo ukuthi isono ikuhlubuka. So umuntu angazejayeza ukuhlubuka. Even kwabanye abathungameli abakhona empilweni yakhe kumbe kusesikolo ajayela ukuphambuka kumbe kungapha ajayela ukuphambuka kumbe kusesigabeni khonapha ajayela ukwenza izinto ezingayisizo ezifunwa induna kumbe ngokhansela khona lapha lezi izinto isigaba. Nanxa sokubuya uNkulunkulu njenge-authority enkulu kulabo bonke abantu kuzaba lula ukuthi ahlubuke. Injayelo. So kuqhakathekile ukuthi umuntu vele azejayeze ukwenza okulungileyo. Then kwehla ngomthambo nje wakhe. So Pepe nyabe ngingafundanga phela nxa ngingafunda amavesi kodwa ngifunda amavesi ngithi nyaku uNkulunkulu ngilungisa indlela zami kodwa usobhuku ngamlaleli. Ngoba uNkulunkulu uJesu waze wakhuluma wathina bambuza bathi bona kathi wababuza wabapha imali wathi kathi imali le ile umfanekiso kabani wathi ngapha ngoKesari wathi phana ukaKesari uNkulunkulu ungakaNkulunkulu uKesari ungakaKesari. I-authority idinga ukuthi ihlonitshwe uze uyefika until uzufike kuPeter lo Johane labangani bakhe kusahluko 4 kaMsebenzi la kusahluko 5 nxa sebesithi hayi thina ngeke sidelele uNkulunkulu ukuze silalele lina. Yikho khona phana ukubreaka khona. Nxa lo buthwameli sokuphambana lentando kaNkulunkulu hayi sukhetha uNkulunkulu. Kodwa izikhathi eziningi kuyahambisana njengoba nje kwampa umthetho weZimbabwe sithi ungatshontshi lo uNkulunkulu esithi unganjani ungatshontshi. Siyabonga mfundisi. Yabonga mfundisi. Nginanzelela ukuthi njengoba sikhuluma ngemfundo lo lwazi kayisilo lonke ulwazi oluvumelekileyo. Not all knowledge is permissible angithi. Kayisilo lonke ulwazi oluright oluqondileyo. Kayisiyo yonke imfundo eqondileyo. Nxa singabuyela emuva esifundweni sethu sinanzelele laphana ukuthi uNkulunkulu wayengumbalisi omkhulu kaAdam loEva. Kodwa wathutsha omunye umbalisi futhi wayenemfundiso eceleni wayenemfundiso engayisiyo onguSathane. So lasezigabeni zethu lapho esiphila khona kumbe kusezikolweni kayisiyo yonke imfundo eqondileyo. Kumbe ku-community kulabantu abaningi khathi sababhemayo abangafundanga ukubhema esikolo kumbe ngakibo kodwa bakufunde ebanganini. Imfundo yona leyana bakufundile bafunda ukunatha bafunda ukuganga konke lokhana. Imfundo abayithole kodwa imfundo engayisiyo. So kayisiyo yonke imfundo eqondileyo. Kumele ukuthi umuntu enelise ukunanzelela ukuthi imfundo le iqondile yini kambe ngoba imfundo siyibona ngani ukuthi iqondile. Kule mpawu lapha ngifuna ukuthi ngiziphawule. Number 1 kumele ukuthi imfundo ise umuntu ibisele umuntu kusimilo sikaNkulunkulu. Okwesibili kumele ukuthi imfundo incedise umuntu ukuthi azi uJesu ngcono. Okwesithathu kumele ukuthi ultimately imfundo ibisele umuntu ekusindisweni imncedise ukuthi asindiswe. So nxa imfundo esizitholayo zingelani lakho konke lokho kusho ukuthi kasomfundo eqondileyo. Chom ake ngikuphe umzuzu phakathi kwesifundo sonke leso esibesixoxa ngaso namuhla. Ungathi isifundo lesi nxa sifike emaphethelwe naso umuntu elalele kade ukhuluma besixoxa ningaphuma mphetheni ngemfundo. Imfundo kumele nxa sokuphelelisiwe konke ibuyisele isimilo sikaNkulunkulu emuntwini. Isimilo lesi salahleka lapho umuntu wela esonweni. Mfundisi Pepe. Ngifuna ukugcizelela ukuba imfundo zonezi njengoba mfundisi usitshela ukuthi zehlukene. uSathane iBhayibheli liyamutsho lapha lithi wayelobuqili inyoka lana ayilobuqili ngezindlela yayilitsotsi uSathane litsotsi elikhulu
ilubale ufanele lithi ngaye labhalwa lapha eBhayibhelini lesindebele elitsotsi itsotsi leyani usathane la namhle uyatsotsa abantu ngemfundiso zakhe eziningi kakhulu athi lokho kaNkulunkulu hayi lokho uyibuthutha uNkulunkulu hayi ungamlaleli lalela lokho kuhlakanipha endabantu bathatheka khonokho ngenxa ukuthi kulenzuzo enxe babona imali kumbe babonani babe sebelandele imfundiso yonale i-curriculum engayisiyo ngenxa yobutsotsi bukaSathane. Abantu fanele bamnanzelele imfundo yesiKristu izasincedisa ukulwisana lezi lingo esihlangana nazo ngoba siyabisazi uNkulunkulu kakhulu. Siyabonga mfundisi. Mfundisi sithi ungathi mfishane mfundisi engakutsho nxa sikhangele isifundo sanamhlanje ukuthi bonke nje abantu abakufundayo abaxoxana lakho njengemfundo yalezi insuku ngabe iscience bafunda ngalokho uNkulunkulu akudalileyo. Esikhulume ngabafunda igeography, ama-geologists angithi. Uzananzela ukuthi bafunda ngamadwala, bafunde ngakho konke inhlabathi ukuthi kunjani and so forth. Konke bazama ukucubungula uNkulunkulu lokho kanjani akudalileyo. Abafunda ngezinkanyezi lakho konke bakhangela indalo kaNkulunkulu. Ngezinye indlela uSathane akwenzileyo ukuthi ufihlile uNkulunkulu ku-picture kube ngani kuthiwa lokhu yinto yabantu, yinto abantu abazenzela yona. Kodwa imfundo yonke esingakhuluma ngayo ngamafitshane ukuthi imfundo yonke isource yayo kumbe isisusa semfundo nguNkulunkulu. So ke nxa abantu bezathola imfundo eqondileyo kumele ukuthi babuyele uNkulunkulu oyisisusa semfundo yonke. Siyabonga abafundisi ngesifundo sonesi ebe kuyisifundo sokuqala siqalisa ikota loleli lapho besikhangela khona ngemfundo. Sizaqhubeka futhi sikhangela ngemfundo ukuqhakatheka kwayo lokubana ingasakha njani ezimulini, ingasakha njani esigabeni, ingakha njani abantu ibalungisisela umbuso nja ozayo masinyane. Siyabonga abalaleli lonke likhona endaweni ezitshiyeneyo. Sengathi uNkulunkulu angalibusisa aliphathise njengoba abafundisi betshilo ilizwi likaNkulunkulu litshilo futhi njalo uThixo nguye umthombo wemfundo epheleleyo egcweleyo. Akula kufunda okugcweleyo okupheleleyo okwakhayo ngaphandle kwaNkulunkulu. Singazifunda izingwalo, sihambe emakolitshini, sihambe ama-university, kodwa nxa uNkulunkulu engekho phakathi kokufunda kwethu kuyizeleze. Njalo kuqhakathekile kufundeni ukubana ukufunda asomaphepha kuphela kodwa ukufunda kugoqela umuntu wonke. uNkulunkulu asibusise asenzele kuhle. Nxa siqalisa ikota loleli, siqalisa isifundo sonesi, sizacela ukubana mfundisi uChuma asikhulekele emaphetheleni esifundo lesi. Lani lingahlanganyela lathi emthandazweni nalo. Mfundisi Chuma, cela ukubana lisikhulekele baba. Asikhulekeni. Baba osezulwini siyabonga ukusithungamela kusonesi isifundo. Sicela ukuthi konke esikufundileyo umoya ingcwele kugcizelele ezinhliziyweni zethu bese siphila ngakho. Bese silungisiswa silungela umbuso wakho ozayo masinyane. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Amen.